edamase Lion Rock edamase mu amaba nyina onyamisha mabusua ena me client no a omo ba no eya rehosem entafo mienu mnante omo anifrafo omo mienu nyina na ye be budu omo pedi nkomo ahwede ekofa sa ni frae ne bere wo mu ntom na eba no ti mo fa nto omo so mani Paul ni mani Anthony mo fa nto omo so no omo mrai aba traffic conductor na odi animu no on direct traffic ni ye traffic conductor mo fa ni nyina nche now ntrasi abusiafo ne de wo ho no asem ane agise baako ne di fonka obra he anka baako ntrase so mienu nyina transe so mo ye ntafo do mienu ne o de o transe akonya nda hokwa o mu wi abrampa bitima transe no mo transe na say gwa bag no edi machine no ene say edi mu books ne wom me pacho mu nyi books ne ngu ho ma wom mo bag ya mo di ko school no igwa bag dabi mate atomu anana mo so mo bai yo ebusuafo emrantie mienu wo mo anifrafo me ma na mo hote sei mo mie ma no nkasa madame pacho nyame adom yo Pipacho wo mini fansui wo na wo jacket green wo ni odin de say Anthony Mani Anthony ena de oni fasui so madam means her friend Mani Paul you ayo mobile program isu a ya wo Bible Quran bodu ya snap ne bibifo kosua de he na mope Bible na ko he asori Roman Catholic. Mo Catholics. Yeah. Yo. Amo me mo abro for sembia wa. Anthony Sum. Yeah, yes, my lady. Anthony Peja. So tobu Peja. Bodi ayame. Bodi Mani iribanu Anthony. Mi kura me Bible. Sa sema me be kan. Enye ntro. No kre. Onyame boa me. Order in court. Onyama Paul so lamina be jema Paul. Paul Peja. Bolding. Me your friend Mani Nantamba Paul. Mi kura me Bible. Sa sema me be kan. No kre. Mi nitro. Onyame boa me. Order. Why na ye penny Antonia na Paul. Aha, Paul. Ye frɛ wa ajeso. Paul. Madam. Me pa chew. Manya mfie sen. Madam me pa chew ya 26 years. Please, my lady. Manya 26. Yes, my lady. Manya 26. Yes, my lady. You ya ka ukasa biwa no. Why? Yes, my lady. Yade no bada bay. Yare ne de omo we nyina na etisa ye nkura abirem. Ti munhu ade da. Da bi o, madam. Munhu ade da. Yes, my lady. 26 years ni no. Ai. Na mo maame ne mo papa we. Me pa chew my lady me maame ne me papa de. Ye papa na ka baabi. Oh. Nti aka ye ne ye maame nko ane wo ho. Sese mote he. Ye te de matu ajan krom. Jam de matu ajan krom. Sese muko school madru sen. Me pa chew school na ye kono ye wo level 100 Wesley College. Master at university no. Training college. You. Anthony. Madam, my lady. Mo start here na mo ye nifrafo a ye de wo mo no. Sen na abraboneti. Abrabone de my lady. Na ebe ya nkura. Na me ya na ka se obia te se ne yete. Na mo nwade de ntam fu se wiase ya hetum nti na ka se obia te se saa yete no. Nti ya ho saa na
o ko ba bia na wakopema yi na ja o pem object bia na omo say nkrofo yo mo ani hunu ade ana na me say na de yan so ne sa ye obi an ani hunu ade na obi an ani hunu ade na omo say omo de se omo hu bibia omo hu say ade da ho omo nkopem na den na ya ye de ye ko hu ade ana ya pem sa anti na omo detect say ye anifrafo ena yes ye hu say ti hono na mo be hu say mo ye different ya yare ti mo start school no way yes start school no wa na mo ko special school ana na mo ko ye de ibika na ye de ibi cited one no ye ko na ye ko bi wo there ma to ajan krom obi amani hu ade na mo ko cited school ha ye kwa ye ntimi ntwere na eja asem na o mo be kanu na yenso ye ntwere ye problem ye hunu blackboard no so ye ntwere na hwan na ma mo ko sa school no cited no teacher bi a ye frɛ no Shogolo on na se ye nkɔ ho no se ye hunu ade ye kora anso de o mo be kyerɛ no ye be te aso be te na duru exams am ye den duru exams ya the exams pan be to anymore na ya na te ben cites for no nti kan ayina meka se answer ne bi nti sign wo de ne ye den ne sign no so me de mam or the ayinu a circle ne diana wa ya be circle amam so we before the urade nyakopo eti emra na mo started primary school ni abrabo ne asetena no sen na net ye mo yeden na mudidi mabudada abrabo mu ne anifraye nipa mienu sa no no dear madam my lady ya na yetimi ko page ye ko peja e beton mani afra no ye wuram sa e ko peja mo yeden na mbubuja no eja yanso ye de yansa efefa ye ko soja no mu ana na ya de ayi sikan na twa ahwe na ya hwia ahwe se dua awoa muhia ye hwia ahwe se wiase awoa na se enwoi na maboaboa no na ya boaboa no na mabeton na ya beton eno ana mo de hwe mo eno ana na ye na fe mo komanimu na ye den ye ko duru baabi no e na ye se yanso ye ntimi ye pese eko sere kakra tina mo ba krum be sere sika obi nya kwan kakra de na ya na yenso yetimi akoto gari e o school ba ni nyina so no ma madwin se school no mo be ko na mo amu ni made okay yes ade de nyame se kan no kura kakra ni made bibi JHS no mu twa asen JHS ko de be ko SS no mu ni me grade na minya 22 na se ni Anthony wa bon madam Paul Sweezy madam menso 27 year 27 na mabo babu ko free SHS yeko free SHS ni bi na moko moko no yi why senior high enya na mo be ko bi am ye program otachima mam no amakai ye be nkrofo che mo galini ni me pa no me mai ena mo SS no mo kono net sen ne mo odin e won so na excited ana ndi na special inclusive excited for ho na mo so mo line so ho nti ho no de time be na mo start say afemu ko blind for school na mo use wo mo ne ma ne de asua de started 2013 sata na mo JHS dabi na ye ko gina primary 3 eti ho no start say de ni fra for unit kire made yes net sen okay e ko ye ne de o mo class bi wo ho no my friend braille class nti ho na ye ko ye e wo wa nti ye ko duru ye no o mo fa ntwere ye ne de breme e na mi fa me nsa e fa ho sei nti mi fa ho no e na me se mi hunu bibia ho na de na ye abuba sei mi nti e na wo mo se hwe sa na etie na eno na wodi besua de eno na ye di besua de nti sa na etie na wo mu nyina eye nti ye kwa na wo mo se ye nsua ABCD
yeshia na aye style bisa and I say at the me meja ya feel because we abuba say metimi aye den ya hu and I almost see nya nyame wo ho ibe hu ampa so ye fa yeshia ye hunu ne kama yetimi ekenkan ewridi etwere eye bibia ena time duru na nka ye wo P4 omo ya ni hu na ade onom no nso ye ko honom no teacher na okọ kire ye ntwere ya no wose odi ebe ko P3 ena ye de say modesta Anthony we say mukuta fon mo ye de na mo hu keepers no keepers de kire mo ye kire ni say mo kire ma me we say 1 ewo wonsa nifa so nti 1 no ne down 4 ena 4 no so down 7 the down so 7 so down hono ye star enti omo kan sa no omo se oba middle line no eno so 2 5 8 ena 0 ti anu na mudi hu ba bi wo me frɛ wa apɛ no wa bomidin we dey na ya hu se me na me frɛ ya na number no se ye no you use the friend say talking phone okay nti say your store number na say o fra na ebebo madam adazoa ti ana wa bomidin se madam na wa frɛ mi me ba na yahwe moko SS no ma fix na mu se de na didie ni niema mo papa wuye ni akosie na ansa na no Paul fa book no baako na fa unsa fa so na kenkan na ye hwese de mo kenkan no etie na ye hwe bi mu na ye hwe na ene kan social studies 2022 wasi the best way for an individual to develop his or her capability is through A, settling of goals, B, having sense of direction, C, job security, and then D, education and training. And the correct answer is D, education and training. Yeba na ye ne mei ato so wiase awrehu say ya wo me aba wiase ni say wiase etuntum na ni yenso ye be ka kire wo se hwe ye de ehu ade o wo de wotisu Africa yo Liberty Conference yen kobi June edition yen kodi mpaye ye roman ya wadu wache mpaye eyin na wo nyame ama na hodeni tsumi nyame ya dumo frefot for toto edition ni wiase nyina say we ye I shall marry me so me worry Genesis chapter 2 verse 24 adom to for ye mama Esther ka ho Dickens same ba kama na fe eye minister Kwame Jedu Jubilee Park no pano sia pepepepepepe bomodian se be kan hu na waba 29th June da memeneda osebra na obehla oh glory hallelujah we international power praise chapel prophet Kingsley Jemfi nyasam keto na Bible no kwafo so be nhwemu ama papa wa be bi eda wanim di no da ncha hu djuma nyina ne Bible no oye na wo hu de da wanim na obi na ye wa e brother bi o cancel anopa no ngotwe kopɛ wi aprent fiada nwumre mpa bodin no nsi akopem no ngotwe kwasi ada nso prophet nhwe ma na e bompaye aya asori no ngotwe kopem du ba ko santa ye be go filling station 0243999796 Dawood Herbal Clinic Dr. Dawood osele ba homa nipa aye diabetes pressure ni stroke I am kro wapone waposo jo nwenye eye Dawood 360 eno de pebe nom onum anu ate asi na wonya ointment ne twetwe kan fa wapono oposo wapom di na asi ni mu a sasa bro obedama oni pedo nyina enu chepi
ya moya de so anu kyerɛ sɛ wonsa ya wagye so kaba bomodian so obefre Dr. 0241 244012 Lester Ghana amoasie ya so ya gidin ya so me se amoasie papa bi ya wa extra long enkopa niema enfam to enya sem na ya de pinty liners ni de ahyem kama ene bag ahyehyem na fefe wow oni klama bi ani asem ene de yankasa ye koto sanitary pad de kan say ye to jazz sanitary pad ebema obra yonuma hunidie no etumi papa bi abawase kama modern so obefre 0302 235 295 ye oketia ebi o 240 no ubenye bia Ghana Grove Peduma ye 15 to 35 Abranti entrefie to America where springboard na massacre foundation free 0308255775 Boris B and papa no proudly yes fie Boris B nam le ewie yankoko ni na yo Ghana fie nkoko papa dia den dia mre kama me patro akoko ni wona makwa bia auto party engagement bibia kramoni na akuninti ubenya bi obantima high street Sawase market Santasi roundabout Poku Trading SG Mall share body junction number no 0544444453 Joy Chem Roofing Company ensure na start no na framana no ye re-roofing ka ho open Joy Chem na on the board that's mount and so every amount so him enye gigi ma we mu nchihwe na jo entu o baba ye Joy Chem edan aboso ofoforo ya abaso ya oya MSL standard sheets Euro tiles accessories aloe zinc na pre-coated AX 150 self cleansing property ousu adan anto ousu na ofia na nim se sable mi yeso enya sem kete eni afrefre bebrebe etie ko Joy Chem me pacho ko Joy Chem na kwaje wo dem fa moye danso from e be fei woni so bia ni asem ya won gran kasoa techima isunwane temale wa Kumasi Osokoban yani ampa mi police station 0540125816 me pacho time TIME ko pebi no malaria pay TBD join this pay malaria ni titi nipa ekum nipa ese nipa afei time HH eno de tun sawa dwiba ko de se ye mani nkoye no udwu ho utika na udwu no wa chia 0244 Power Specialist Herbal Hospital. Enyasem ketuwa. Ami akosi adua ya. Wose aba kasa. Wotini pampan. Hepatitis. ABC. Fatty liver. Sciatica. Prostate. Fibroids. Kidney. Atetio. Kawohwe. Uni yadie. Lesbosum. Na wo yadie dia. Yani Joyce Bofin Station. Power Specialist. Takrade and crying so. Ye wo ho. 0244 544 422 and 0200 383 831 Spanish 3 power combined adro we de mesre okopa bi gu ho Spanish jingo capsules pebi nom na mu anti age adie kura na wura wani mamoa wo yi na onam wadwen be ye pebi na twintwam adie kuta na wani mu na mu okokata so pebi nom Spanish garlic mixture eno de ono mu capsules ebuo ni pebi pure garlic extract esi ne funu mu and 16 herbs akabom udwale ahokeka wo anu mu pampan halitosis udimi nyina afei cholesterol na broso umoja broso nyina Spanish garlic mixture no 0266 114 111 ba achamfo ba si yade nyina ebedwane cancer eni na wokọ ato oyale no kase no wachiri ehi bremo akoa kotodwe ebu usisi ehwan kotodwe no de da so ya na yi yenko achamfo ba wo doctors enemu sai nurse ekusikuro enkuda ekuro di ko wu ebemia yebekọ 0244 988 004 shane so afide sonko a wode be hwe ni pedia ni masa Bishop 75 apemprade plot 17 what was eminya adwuma nye fisika kakra ni share market dia wo beton ye hyehyɛ ya so ye gugu ye nsa ukura 4 gugu ye nan ubenya bia sisimo ye guru ho no ko pebi 0598585219 Anthony madam abrabono sei na etie uye ni frani na opese wo san ko school a sei na abrabono tie to se uye ni frani na se
o pese o san ko school a na wa phone ni bia na wa phone ni bia to onso o be sere agire o sere amanfo aboa se na ebe ya obenya bi atimi akọ school no nti ablabo ni nye easy anya easy kura na mo papa free mu da ben o free mu 13th April 2012 ene esache ache ese mo ne mo maame a no no so e de adwuma ese ono so no na ni huna de akora ena oko 70 years ntia mo maame so ani fra ne bia ka mo wo anuanom mpanifo ana Anthony ewo anuanom mpanyimfo de na obaako ewo aye abofo chichiwere o e de o ono ne yere na wo adwuma mo na mo ye ka chire ana ka chire na ofie ono de nanim fry o yo ba bema na mo maame na nya 70 years onye 70 years si am level 100 no mo when de hwem asreya na ya yanso ya makwan na ya bafie a be sere kakra se na ye be ya ye be bie na ya nya bia kotua school fees ba mo ma dwen se school no so mo be ko oh ya dwen se mo ni bi book ni ba ko man Anthony no no so nkenka me yenhwe lamina bejema no apo no no ko yama no wo de fa hen de yama no Anthony bi mu na kenkan na yenhwe se de mo addition na tie history okay 2022 West Number 1 okay documentary sources of history are classified into two main groups one of which is A travelers journals source B primary source C praise songs source D diary source and the correct answer is primary source ma na de man fam resource ni bia ma resource na de bia ba yo ma ya Paul kan odi e baako na Anthony so kan reason ye hwe sade na musua no mo bo mo homode a na nipa e beboa ma ya boa mo yes mo de be ye aduane die okay number 2 students can achieve mo resource asem na mo kan resource no man fa bia ma ya dia ba okay madam enini Anthony de baako me so me de o so me hwe na ye hwe mam okay ase Paul di ase wabon kakra ayo we ye wasi Africa Examination Council na economy resource checking we ye money udi na shemfimfi de mi hunu bo efe ye ban say media na nantamba Paul social studies unya good English language good Christian studies good government good history credit and dagari eno de worry wa ukro mu kasa ne mum no worry Paul ye ma u fail enye hwe why madam mate ena Anthony so edieni eno so social studies unya 83% good English 83 Christian C5 credit government good history credit dagari also no so worry nada na mukrom kasa na munti nya grokra na mo mukrom kasa na muntimi na na mukrom kasa na mu dwane wana be twena mamo the way that na omo ye no omo ye dey say almost ye no the stories bia omo de buy he na nya grokra mu ba bia yo ye ba me pa cho traffic coordinator no mo man frɛ Paul nko trase na nko Dr. Lawson homla traffic man kusuni mu na kra ode mo na mo ye mo de ya ye wo faase munua baba yes man anyway you na mama mo se mo onye traffic no no nko school oko
Nene wanko. Nene se on mejae. On be direct traffic no mai kakra. Yo. Hey Anthony. Say ya madru say there. Say me obey wanya bi. Oba dabi. If say we school na. Te mu yenu na mo ya virgin. Mo ya virgin. Yes, my lady. Mu ko school mo unya oba bi a mo de wani atutu na nim say bi a mo ne be hyehyɛ wade. Wan bi. Anthony kan kura wan bi. Oh, I'm back. Wanya bi. Dabi afena eja nyankopon ya adom na say we a. Na some school mu honum no bi amani bi no west school hono omo ye ayifo no visual impaired for na dabi say I impaired for no mu intention obi a wodo no dabi na wonyini me nyini dia na bet say me independent me da so dependent nti I was semi we school no nyankopon ya adom na say me nya adwuma bi a na afedi e baby yo na no mo boye de na mu ma na mo de bepe wom say ya be o mo ay be frɛ o mo ba na mo mo so se bi o ma ni huna de no na munya de o yes e kra cited ya ope cited ko kra na e pe because say wani huna de na say okofa o yonko ani frɛ ni a e be ha adwen tagi so nya ono de ono na ni de mo be da e bia bibi be ba o be ka che o se aboa bi na e ba ni sore na watimi akunu nsoso ama ayo meba mebusa mo kwan mo danajo na se be mo pese mu jam na ya mo koye losing yo yada twedi apo na kopasi ye na mo nsoso mu nyina asi ye fa kasafidie so e de nchia sonko e ma mu nyina mo dwuma mo ye no e di ni ye yada mo ase e wa dwuma sonko amobo e de ama oman Ghana Dr. Lawson Herbal Center Dr. Lawson Chema no se ye fa na chia sonko e fa mamo ye ba ye emfihia makomako aduonu enum nie na hwe enum makomako miensa Dr. Diaba Dwaso Lawson Herbal Mixture Law Care Mixture anafi delay man capsules ni nyina e wo Dwaso a ene be kanfo e dia ma tiefo nyina se bomodian na codra store herbal shop pharmacy over the counter wuduru ha na obisa yenuro miensa ya me ba chewo so obenya biato na mesra oyobi ohonam dodo aposo wafu ayekese opese enane edema wo a mesra wa bomodian na pe yenuro ne bi de okakete so wontimi na nanumu ato ontimi ne die ne honam aye hye adura me kanfo dia ma sa ni pare Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture afei oyoba na bosume no so osotia na eti oyoba na bosume no so o menses na maye esisi so e bank tinkiti ofa ya omu a se bibia be koyie e won fichikomo ha on nyina be firi ho a Lawson Herbal Mixture na me kanfo dia ma won di ono so na koma etwe no e bone periperi onante kakra na wabre ne pressure da bia kwa na ekosoro no onya Lawson Herbal Mixture ne bia e be bo ne yepa afei uyo bi na wutie me asikyire yade diabetes yare bone yade ane ko odene enu nti na me kanfo Lawson Herbal Mixture dia ma sa nipa ne se omomodian no onu bi e be bo no na regulate ne sugar level no e dia mana mana da ba bia wo se da etibesrew wako hospital ya diagnose waka chiro se wo sugar level no ba bia da no enya edura ya so ahwe amedi ho adanse awie me kanfo dia ma wo e Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture afu you bia malaria fever na se typhoid fever wako hospital akwakoye test ya run the amawa misrewa abomodian na benum se dru receiving abebo apa eba na frefre open chemu akoya be faso anum ye dru no ba bia benya bia to a fa number we say 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 Lawson Herbal Mixture me pacho oyoba anase bema wanya mfinhia no edumienu ede kro no obetimi anom sadro we sebi Dr. Agri wa ha
or the law care any dilemma no ɛho enchemu ɛto aso amai yo man biki nyame inshallah emetifo nyina so ɛyɛ ahabio na afimu ɛne hwɛ Lawson Herbal Center Edo Bakudin any Lawson Law Care Mixture Lawson Law Care Mixture ayema any Merrimer Dra adebakwa ede ewe dwe ho ne say impo yade ni ho a wo ho kwan se onum bi na oba ema wo masem no ewie mudie wo ye bere maso mema masem no so etumi ewie peye yade so na aba maka sabio yenu mo yensa enso ye chiadware na ebi ajanan biaye baako jonso biaye baako adware baako nipa enso nipa edu sebe na ekoso because how your compound house ntino infection ebetimi aba ebasa Lawson Law Care Mixture nyame adomunti infection bia beko eye enam nso ena enam eba ye bere ma ko ba nchen oba bere ma ne ba won nchen na ade bia ba nam enanimu a edre betimi atu ase amana kono Lawson Law Care Mixture Lawson Law Care Mixture nyame adom ena moti endin wiase afana nyina yen samrane ene abodin the virgin doctor a ena majuma Lawson Law Care yi aye amagana ma inti na wonum ejamere ma na mu a sa abasobode din no wonum ede ato yen o share the year 2021 2022 2023 and the reviewer the whole Africa you say open money Merrimer Dra or man for enum ye din ho adanse na etu enam ensayade ase no e come Lawson Law Care Mixture as the best herbal product for fighting infections the whole Africa yensha na nso the santi so ye berima and our berima air phone ensio efrimu eba ya na ho ne keka ensan agesu nyina de aboso abepa wo chew ebefri ho akwa Lawson Law Care and Twami and Sape, them were dimua dancing, also your bar was say a cow, yana ensio a goo, yana was say a show in a befri wakwa, Lawson Law Care tea, and Abedia dancier 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 na enchemu bia open about Lawson Law Care man memedro no yatumi ene wache yanka hefo na tiefo nyina say Lawson Law Care yi oyoba na berima na wunya efri enfie no edu mienu 12 years ekwa untumi enum bi obesusu afọ yefunu ampa cho unye wanyinsan de onka ho kra ane oba a makwada no fu oba tan na atwe de free ho na atumi aboa Lawson Delayman Merrimer Drew ade bambo ema prostate ade ahoden ne asiesie madunso twa yanhye ne so meaning yesasabe okọ oba nchenti ana okono modre so oba ban wo so oba men wo se wawar sonware nya kwansidie oye barima nkoa na wo enfie no edun woche 18 ekwa hwense ho kwan entrase adwuma empegya adwuma enyina ho mirikatuo ne nkoto sesie no ekwani padua barima yi so betwa ye adwuma ni yi ma ho ate chimatobia emma Lawson Delayman capsules eno topaye ne santi menfansuo enfa ennom upeni ya fa Lawson Law Care no eye wunsuo ne fa nom Lawson Delayman no patwenti ne ye oye berima Lawson Law Care na de be wunsuo na odi anom topaye Lawson Delayman no anapodi de wi a sima edunumachi obe topaye ne mienu o hwelo kakra na odi anom anwumre the same thing and one no obedi nkwame ade basabasa bi anya kwan oni pedome hawadwene 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 619 999 0248 619 999 maybe a twadro bia amantam dun siaman Ghana mu no a pharmacy over the counter and herbal shop obodina on sabeka a man member drew
Lawson Law Care Mixture. A man Mary Meldrew Lawson Herbal Mixture. A Mary Mankwa Edro Lawson Delay Man Capsules. Kumasin Potemu KNG Herbal Apidank Misty Freddy Mens Habme Sompa Nkomo Adiya Osons on Sabeka Bioho Asante Mampon Yenko Sewa Herbal Shop and Crying. Ayo kan shi drug le bi to drobia so Sabeka drib na timi adan abohene ni amena se na yefa nkomo no ensi yam ya dum obapa ye woda sene obeba sure se bibi ekoso eguso mi am hese de watoto sima address ni no to say doctor would you post one kasa delay man ahini magani na the magani how the be say edro no edro edro ni edro okuto jembe ye din na opetch be ye din wonsim be ye din 3 points over gia esimu eko den taw yo sin taw ye Wajia body bebre 25 years in existence. No ben no kef. It's imu ejinem. Shele me to shele yakramo. Ane. Listen. So what we? But Adaroma. Yo. Na suke bishi. Ebusiafo. Ya ni ye mai edi nkomo wi ase awerewu. Enifrafo no ekobubuja. Hey. Eko hwie ja ne hwese. Awo ana eyemo no. Traffic conductor kan ho kakra brampa mu so ni mu ye ni pressa haye woduma jama no no akula no ye ni natifia Paul madam yes madam so the body my lady Anthony my lady eya na monu mu ho se ye bo mu sei wo ba wi ase se mo regret mo ho na me ya korane de me regret but say me ho se ya na nyame o ya de bia o pese na juma ye be dadi na ni mo nyam e be dadi ntino me de me se bibia e nyame oro na eja yesa obehwe ensusu na mu ko school no se stigma mushia sa na many be stigmatization se nipa munyi mu bi aye hamo ana because of my situation ti na nipa hamo ne ade my lady nipa de bi wo hosa bebre kwa beso ya na binom omu hu se wani hu na ade na omu mpese omo teben osuma omo kra se omo ko ya de mrewa na ye refuse say ko ti no challenges bi amutumi fefem moko invest in so say ne ho no to compare baby am start here ni invest amoko no say na abrabonity free primary school adewura tertiary tertiary dia to em fan say ye better kakra eba ade because honom no omotene amase omo ye adult people intino omo nyesa to say senior high for na omo ye nkra ye ne omo ho no you Paul Sena mu tertiary etie my lady ye call honom de ho ye better echen junior high ni back of senior high no because what the enna minua yi kan omo grown up people nti o kan asem kire omo understanding yi eboa better ti mo call lectures na mo ye den na musua mo amaye visually impaired okay ye kwa ye wo e books wo ho aye den ye de yensa efefa so ti mo mu de en de lecturer me gina ho nkasa se de okay wo kasa bet wo kasa na wonti ase a ebia wo kire na wo kona se bibi e kire wadwunya na wo nso wa ye den wa bie ubuku akenkan moreover you mo start ye my exams okay start ye de ya kire exams first semester is also ne by net say enyemayo okay na wa hwa o chiro ye beboa okay yankopon dinimunti e beboa you Anthony
my lady. And so me to try very well. Until me expect to say me pass it. Na Muslim no Catholic Muslim way. Dem to a giant room. Na ya moko. Moko first and second mass. I no I say ya classic akrantino. First omo ye na ba akopɛ. Okay. Any second mass. Me ba na mama mo kwan na ewiase nyina ehwe mo be school da ben. You be school 9th June. No, 9th June. Yes. Anthony Yemfa ni se mo ada na jo. Sebi afọ ade. O pese uja na mo ye den na mo so moko. To. Ana ti se mo a Yemfa ni se munni mo amagya nan wo mu fie no mo ne ade ete saa no. O ye den na moko. To. Se me ni me nua ida. Na se ete saa unless me nyane no na wasori afa me ko. Nti se me wo faase no aha so no no ni hwe onu ni hwa me nso me pie na me de white cane aha pepe kwan no nti ja me koduru nura me pie na se me fa aye enruram na se me koduru ha ja me nso me nya ba bia na ma ye ne sana saboa bi na ebe kawo eno de agi se nyame aha ya na de asem ma nyame koso ni de ebesi aha ya na empire e bompa se nyame yi sa niema we mfiri ho ba mu nhia sa ade ni bi dita oh ba ko bi no mo se mo ko fedwa na nipa no mo sesa de aye ayi nete no se ye ne o mo hunu ade na ye ne o mbekọ no adam ni o mo hunu ade ne bekọ fu ade na aye kosi wa fom ho ya na o mo ko sesa dua na de apro no eni mfaso bia no e de maye na o mo apede kama no abeton nyeska no mu didi aye 40 enya ya propro no aswae ba mu ampo no mu kwa mutumi hunu papa madam ni nipa na ni da ho no beko no no makoye mo no mo ye sa yo ante Paulina bremwe tew na o masemu di ahmeti yempem hama wo my lady me da ase say hwehwemu ni nyame abodi emu no mayete ase se nipa bia o kan ya ne wani na bra wani ebe fra na ke se nipa dua ni nyina adum na so ade anyankopon ye enipa ti no ene ma ewo mu ye bebrebe na o kan ya no aye wani ni dum a wadwene so wo ho ti ya na ma adwene ni so eye adwuma na de mani age kakra ewo menua no mu ense enkomodie mu ni se o mu ginyame di fi se enam so o madwene ye adwumenti o mutimi kwafuo mu ekohunu se mami hwie gya adua we hu se ehwe se ewu a ewu dia ye gya na busa sese kan na ye di twitwa no ye be da ye twa ni peace ansa na akotwa bre e dia be chimu gya no na ye dia be fie eno kire nyame tumi a wowo na mmom enka achi ma ye nua memen fi se so ma me de nyame ehihye ye mu no na nyame ni se beduru bre bi omba be hia wo na nyame nam wo so apagya wo mabrabo de aye de agina baabi hwe wo ma wo mu kura se de te se entafo na be wo mu mienu no o mani efra yeye se kura de so o manyini na no mu hyeso ne kura so so ho no so busa se na challenges ne te se ade aduane no mu di ade entade no mo hye na wo kan so mbegya wo na se mpo de so o manyini nto mutime de wo madwene sole si ye ko o mabre yie na enipa nso tiri modern enipa bi benya ye ne anaka se ya na nanka yete kade na beba se ye ni sebe mpredu ase ni frafo akwafuo mu na de ye no aye ni eye no yafa no ye de anya fote na so awo etika nipa bi mu nko na ka se ya na yete ti e bompa ye sere nyame se da bia no onyi emfiri saa amane yi mu so ma mo di kan ka o mo resource am se GHS resource ba ko so yi 26 ba ko yi 27 so ma me eye because de nani adwuma kura yi 45 wono kura mpo no wono wose nani age na sabi brad ya de wayi eka 27 wono kura timi de akọ university o but de oyi 16 e de ne de enenam sabi brad ya san we for edabre enti we kire se nyame wo ne pa e de ma ye nuanu na mmom ne emetimi ahye o mu nkran ne se monka makoma ntom yem cause nyankopon won pa mo sabe o ma me ani afra fine eno podi on ye wonyini ye no a wonya aye ena ye ntimi hunu se bia efiri wo mu fia na so nyame nanim bibia of mame san school ya wo mu kwai
se nyame ya dom no mutimi nya baabi gina enu mum ne wo modaache sabi we say show isu ma ya bebre ba ha wo mani adwuma emema eni adwuma wato wo mo no munya baabi nyina asade yenua no mu anya baabi agina yi cause wo mo ahu wo mo se ye de sabio kane ane yesu sade nim se bia se ya na wi asete se na ehan bi wo ho na emom ne mesre wo mo ne se wo mo makoma ento wo mo yam enu nti na wo mo de abafie ha no enti ye besre sabio nya se bia ye sre bibi na de ama wo mo na emom ye sre ye tiefo ne ahwefo se madawroma yenua no wo mo bo sabe de wo mbedi ekura ho oden de wo mbehye ne baabi wo mbeda nti ye sre se o tade bi ehehe wo ai o madawroma mu hu yenua enu tuai mu mobo ye dase difo malady medasi na enede asie no enyine ewra ho na so ya de sua enye nwanwa se nyankopon betima ibibisa na malady ohun ekwan a onyame fa so ye ne niema no me kai se o kasa asem se ekwan a omne ni nuanom kokope eja na omu afa papa no enye nwanwa yenim ni fani bia no so ne efra ana kwatani bia no no so ne nsa enye eno mokoto dura kwatani ni yi aponkyereni ana ni fani ni yi adwene kase obetan ni enam se we kwatani ni wani ni ho ena o change nam no munti di nyame beye ye ko ye obi adwetwa de esi jaso no kwatani ni de na ben wawe ni fani ni de ne wa de sisu mo da 3 hours me no se mabi ni sabi kokom de me na wo twi nam na wo twi no ana aponkyani ni suo no sogu nani na ni te ana nani te no se eti namwa mimi ko yiye nani wo se mi change no enu na me nyankopon amna basa eti ekwan bia so ewo ne kwan ana na mo bia so wo nanamon eti enya nwanwa se onipa behunu ade ana nipa behunu ade na so nyankopon ne beko de make as chane sen wuti ho na wo ya brantie wo ya babawa na wuti ania hwe obi anani efrefre ne nkura brim kutumi ko bubuja wotimi ko fon ko bubuja na de nwanwa se mi hwia hwe sayamuna ana ye dada na wo ko brane okura nsamienu kura nan kura ni kura son wo se matwesi kanya wo obi kuna ginisika agene phone onya kopo betua oka show die nani ye ni yo wo se mi sua de na mabobra na me dia hwe awale a me wale ana me ma wo gina ho ba wo na no adwembona se utirimu ma dabia me kase bibini seria na de nwa ho akere no bibini seria ni nwa ehu aka o nkoya di yenwa no mofa so ye bifu we ka broni ane kania fra aka ne yonko broni peda papa mana trem but ye commander papa wo bibini na woni ate no ukoyi na free ho because of na ninye adwene kutaye no enye nti na ya brabo ekoso etu ya brante ya baba wa na woni no tiase a padwuma ye ko school ni bi na osunya hunse no dwuma ne jai akohwebra minamia asisie krono entokwa eni niema ye fun no emwawo ya dwuma na ye nuanom e de adesua kase pa ba enne mewura ho se mewura ho aho ne se de osibubuja malady ya hakwa na ye kanu sika akra bi tena ahasem na malady wakan sika ye kwatikan na woni pakura no wo buja no hwe ya wo nsa wei se de sitie na wo hwe kwabra ni yakopon ya open na wo ye da wase na so onyambe ebe chentumi obi obo ti ye bia no mumma yenso enwene mu asene yemfo ne nko school no munwie omuwie no mukocha de ya ye ha ye obio ebre ni party asisabre na malady wadawroma esese ye boa wo mu ye hwe mu omungu ye nyina yemfo iska emboa wo mu yakopon sha malady abrampa malady ene mera hoye se de menuanom esi kasa no me gina chi na wo sen kura agume ha adwen papa na de amane de me yane se enkodai mienu ye wo mu anifra na nka ba kumpo ehuna de na nka ontretene ni nuanom entafuni na so se de be ya nyame enmunyam be da dinti no ana ama no akodu ba bi aduri timanedi samrantie omo wodache so mu ni dache nka ba bi o mafam ya efie denden na nso o matima gina mu enan so se o mbeko school no menim se o mo dache
se broni kromo a sabre ka we musician ya wo tonwom a ye hoahoa no obi anani afra bia ne tonwom ebi tonwom ebi kirade ebi ya adwuma a eye anifrafo timi ye no abrochire ho enti emrante emi enu no manedi enya de a nyame obepa wo mu da ba bi wo mu do mu na besi bia no obema na ye nhira de ama wo mu ebi se school wo mu kuroi wo maka bibi se school no mpanifo na eko clinically de nya nkwada enti amma wo mu first yawo a na wo mu di wo secondary school no enentisa enti ebesre abusuafo se yenuanom yi ohaw ne amane wo mu na mu no omumra meboa ye na yentimi nso omum no so omutimi ko school no ewie no mu benya adwuma eya ebema o man Ghana so eye ahoto abama efebi yo Paul mi beja mo kwa mamako wiase nyina ehwem mo fa mo asem entu wiase anim wa mo hia na omomeboa mo why kasa yo me pa chao me papa no me mama ma wane so me pa chao me papa no me sister no me bra no me ene obi biara no tie ye mi ani nyina ni na ye ntafo na ya ni na de ena yanso ye ko school nti yanso ye sremo mwase kakra mu behunu mu nuanom eni franta fo yi mobo a mo bedom ye enya bibi edia ko school eni franta fo yi sremo kakra bia mo behunu ye mobo a mo bedom ye ai betimi edia ko school yanso ye wia na yanso yen kasa yen kaimo ye ne mu nyina be ano ba ko na yanso ye da bia so ye be bompa ye amamo ya damase se mo level 100 ye wo level 100 ena ye ko school no so 9th June school no mo kono fan Wesley College ya so ame hanom na ye wo yo Anthony we are city kasa to me mame nom me papa nom me bra ene nom ne obibia me mama ha to yanso ye ya ni frafo ntafo mienu na every day ma to ajan krom ye ko training college ewo swame roundabout haya Wesley College of Education yanso ye hiam wa kakra bia ebe kam obibia koma ode be boy se ne ebe ya yanso betimi afeda education enu ntina ye wo ha this afternoon nti yesre obibia amwa mo boy a mpaibo ye de betime achi na mo adwuma ye mo bibia akoso yi amam damase na ya mutu ya sen mo kwa ye be ko first semester no level 100 ye tua 4,500 Ghana each hey na why ne tua mam na stress ya na ye stress ra ye boaboa no kakra we ya mo be ko nzu mo betua sen we ya ye be ko nzu ebe tumi atua be ye se school fees ni de ya na sa se o mbeto sukura na be 500 ne be free so be 40 something ne de ye betua obia ansana de obedi timo da hostel ana honom no de ya na training college ne de ya na ye wo dom timo wo dom school fees no any books ye books no so ye no ne boy den say ombe one copy amawa back and front bia be 2 cities and so ebetumi contain be 130 pages ni nyina betua yes one course and a papers no so obeto Ghana yenye enema yi we abrochira nka nema we na esi de ma omkwa malidi ekosem abusuafo ye mai ni o Anthony Paul ne and Manny Paul obi a wo hwe wom anifrafo a omuko school ko bubu jahwe agya ne se wu anase emui asane abeton ada oni ye ne ani da ho no be koye sesa fochia ne de asoa wom nipa omu hiamoa eti obia munim yen numbers mo frɛ ne a bia mo omu obia be ma mahunu wo mo na maboa wo no na mo kwa dem a ho ne ye gise mo lord fe ne yese lord fe udi free he kwa asuoso ye 35 cities
associations to them 15 cities. Eti mumi enu no mobile in and out no be say. Ebe 100 cities. You montwe why? Na ye beba be jam kwan. Na ye nim say adofo no beti. Emwa bi ewu bia on beba be boy. Enko computer so edwedi. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womaji di womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esibejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any of space that would run in Bishop jewels. Yenim ni frititi we din somade unja da I wono no di do no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo and you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the word yawari? Who ye sooner? Who ye kojemo? Adibia and Mao Bani Pem, one Sicilian tea. The other best was the other bet to home, the other bet to one sack, the other bet to 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. Adisha market at Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. A juara kopem memenda anopano nsia kopem anwumre no nsia Bishop we bi mo amopane dudu mo atu ene bako nyina say a jewelries dear a Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 and 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame Hey, middle. Nanda what you want, why you stay for Sano? Hey, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in them with Shemeno, a moye titi, means me pon sorry. Who name one? Me feed don't buy and me catch say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa wakoda. Me hu yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Emma moja edu mofusane no. Echi natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. You work natural hair for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for two or more two guso no. Enyasem ketwa. 3P garlic mixture. Wuko jene wapaso na sorry a who complain no sa wonum 3P a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema woma no fo anasa nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atum 3P garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Wack 02489288824 and 02010000021 Tell for come some sign and a mirage meddi. Missy, I am one say, and if I'm showing a meddi. What about Jimmy coming from a crowd move for you? Hey, that's a crowd, you woman. Now, Urawe. You rapport, let's go with the Jammy Salmon from a dinosaur. Come from the from offer. Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did my muha, yet the board dance swap for 9 baby. Would I see a board and be so ha? Right, your jacket for the more Ghana. Miss Morgana, who must not question me. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance swap, no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I
want chance type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotas. Now, what's a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I will memoir for name Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti Maninsanka. Abode ade. Cinema no do tuno. Oba mi tini kura. So wa do. Ayo senior. Me dey ade adank eba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef. Dank eba product. We ya dank extra. We wono ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. And there also no problem there. Senior. What see a dank proke. Okay. So wonum dank proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. Really nyame sha. Come on, Joe, friend, dank eba tonic. Woni ma duro. Minum pa na se na mtimi ndidi. Na na mtimi danso. Me nie bi no no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dank fight okay na so sure. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me sia dank fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho sine fifi ti astate te ball ya Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara o ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkrato yi atu so what about what your papa bia na mo ni wo jina se be ma we This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over do as mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Master mama, are you bro? They na pon me see ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. You get if you are cow. If any give us cold capsules. Say yes, see ya red na wo so. Ko di do ni pedwem wani na wo posa amamman enti ma wunja wunan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Open Chinasuma capsules. Remember what if you do what you do na efa. Give us cold capsules. A painful about time one more menu for an kwada woni fie dum ye nka ho. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa. Enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwo no ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder. Brakasa powder sisi ni pedua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankrato emu agi atum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a dawo complain with sisini kokwa. Epe ajiwa kade. Enu ujaka sepane ne. Nkodi brew. Eyema mani mema. Eyekoko ni sisi ya redroke sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na Edusa ya wase se me brabo buye. Sudi, me le comment mama adwa mo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kone ko jodi. Okaki ya dami sanre. Obie timinumbi. Aje sa penfo. Kona wo man kwada no fo. Eni de onye mfie dumi. FDA age adwade nkrato atom. Yama adofo ne etiefo ne ayefo nyina kwa babiem.
adofo bi di wonu ma woda yentin free ho ene me step daughter Kimora oba pabo amayabo ama birthday ni birthday ene Kimora birthday ewo ho oh anopa no se bra ya we safo kantanka no so no so ne sheten se kohwe nyinipa afi ho abiem ene edi Loretta osei abebrese nani amu choro bre ye den e production no mo de ba menye abusuafo ye beko ye nim na eye Destiny Ladies a mo London Mike nomne Mrs. Amankwanom omone oyini ni fan club both party no e de bremu 13th July ebeba so London eye all white both party ye de kolanche Sompa Nkomo no so ho enunti Colombian kan oban fa menu wachi and ye frase anopa agise adiachi gina suoni so lanche Sompa Nkomo no e London nti ticket no upebi abenya bi o Mike ho anasa anti beki ho na eno so atimi aboa Ghana fo amwo Montreal Canada kwekwa samu akwekunom yasimo semo hwe party yedamase ena eye yebra chiba afo otudu young millionaire onso se wani ji edwumedi ho pa yedamu nyina anso ase se maje Sompa Nkomo atum case number 2 Lydia Agri wabane kwanto nkro solo eyin wo fra wabeti atomu ejeso kwa order in court tobo ahamdudu edienko madam your Bible your Quran e focus ya snap na bodua ko yan sorry ajo isa de me nkwa sorry eni ese ni no so nye wa wo nkwa sorry onso mo bo so dan twisa na anemu you already know bo afodra himemu a sisana baby you know hostel number 48 am pay agoso me mama Lydia ikramensen Bible me kramensen Bible sasama me beken no kretrudu minitro nyame boa me order aba pasen be ne aba me pa cho beye mfie kakra ne na me ko me krom me enzimani ti na an we yazoro kpare an we yazoro le enti me kwaye no ba cho frinzi makro be ba cho me frezi ama hey makokundum ho do zi ama ne anyinase frezi ama banabo okay yo to aso nti koduro na me kope dan e wo next time ho no ye fe ho no mkekam nti yesi ye no mewura na bra bi kire me se dan ne bi wo baby o janu nti nka me mra me hwese manage ho a nti me see ye no me refie ho na ho no so because of ahwe ne nti sa mo ne de anom nya na wo nketenkete no ti me see ya bra ne di mani ma o ka me ho aye kwa ma hu sa wo ketua bi base ya na me de ma adwene anko ho e no obesa me ho to obesa ye we da na me de mko 54 days me som da ye na plemle pa na me sa left ni go se na oguso e fili ho nya ho to insa aho hene say ye ne kala awti wono menumi ane egu to ene egu mitu nyam ba bia ne wa hemu ho henu him eno akogu akoye kana diseases eno aba adoma na ne say malidi kasa mo papa ka say ti firi ho ne de wunya ho to bi kura mentimi na medwi me ho sa na me ho twitwa kyesa tale kura no man kanti man no to ho na mo ma di ananti me kwa acha 6 months ese esa eba na fasa chen west no first no kura na si de me kwa wo mu nhyɛ da nka de ne pote nkyerɛ me se firi hin eno ane so ye obumbo mbeme mamadu be ye bibia me ho betimi adwo me kama kura nso adam omo pese omo kire se huhum bi ta kira na ye unamani asem
me to me need me who say spiritual because said me see who aboa na the 4 days me say who ni die no de me susu mu de me who say enye kwa there's something behind. Utanche so ko okromo na yakoti bibia gusu. I mean asem si ya edi bebe say. Me ha many nka be 12 years the thing say be true. And edi wanya sa. Me na kura. Eba na ho e ye wo hen. Say me dwuna me widie mu ya me hene hyehye me ntimi na se me da ano enwumle be 8 na bo enwumle na 9 no kura me na biem na ade ya chi aha me tinyina mani nyina hyehye me na me pa uche wo eba sa ya na oto nso keka ana ho de nka me pa cha wo nyina ka wa he mu nso keka ai me sire munum se ne me to ho ne me to ase nyina wa japade mu de eno de eni aboa no wodo Odi aspel na nke no sumu koka wodre dia na kire se eni agire upe bibi di wom nyame agye why amen be ya wotena bia amen Jacob ni faso matwere wudi abotebru ne ho amen na woku e ba cho da bi aw oba fefese enu ntia enu susu nyina akoya ablabo mu nsem ye dwene ho a ba se nkola de wanya bi e ba cho you Prophet Kingsley James Rufianti obehwe mama ye say ye kra na bibia ni nyina be werade abuchan forgive us speak us kope bi no e kan for dia ma ye security udru sia ni matim kadia na be so le agina momode na be mo agina so esimu no woni agina wo sresre be pacho unsu yawe emwa ni tiatete to pa hu de good and true we ye kadua herbal capsules no so eni di koko ni ayemutim ayemutim de hadwa kama jisi no ofie ai washroom ye baako fa akotra so onoa emba oka motu wompie no bia baby obepie ni quantity ni give us give us bomodi aso be jisi mister ko na give us eba misha malaria typhoid join this one more na nya emi busu give us GC misha kosen sansa tigu akosu akuma no ho enkoye no ane suri asem isa eya akono na yetim diet no atoso kama udu ti akoto ya no aka no ase no be pa cha osije GC no ene capsules ni bom na no be ya adwuma no tentem ama 0543222470 kangen esu papa akalan no musio potassium magnesium mam kono nso be wa ma moja ndi afusa ni wa e beba obrebo ho ban na de medi wa dance ama say hand bends wadidi na abowe wo wonum kanje na teko 024 menipedua ne kama 1449191 kanjen express group ande ya me ko abuchire Canada me ko mike ho Australia me ko New Zealand Germany me ko pali ubaje visa ticket uni passport uni sika 024 900 express group faith homeopathic clinic enron kitwa prophetess febi gu katema na se faith na yade no ya maami akoche na ba enron wanwaso a wode aba enron kitwa ade ba ko manje wo abotere ade wachira hu ubie ba aburu ma tua bom wo ayam kuro ahina makokobe una se tata usisi ukotodwe wo wa enko tesi wada wo so yefuna sei pressure awomu hawni da na obema nuro ya won cry so to Manteku junction Takrade Anaji police station Bogoso American house ene Kumasi de ye wo ahinema kokoben me pa chaw for doctor 0244 583 859 and 0275 969 mama faith na ono so mebo anti yama intrase di for intrase nanka ninsem ya yama mi kekan yehwe ene pomasi bre Prophet Kingsley James wa the Bible no kwafo ne be huma yama mi said de nkeka ya de kwa ana bibi tachira na yehwe mabusu arrangement ene ye kanfo di amawo obetu se go obe polish na white wanu wonka obeyi ni nyina fi odi amawo a ye wo Kumasi Abripo Junction Total Filling Station echi Techima enkran nungwa Takrade ye wo ho omodian so be 559 193 Oba Palidia amen o hawi betu aka se eba oso ama oni ema bi aka echire bebiri kwa be so bebiri se eyesa na wuntimi kura nko nipem
atane no kura na de be hye ni padua no so kura na edin se o de be hye se obeku ni pem aye adwuma asem ne sanyam ontimi kura na akwa bibi o wiase o sama me ma ka chi bibiri nyesa wo ye kwadwofo dabi scan come sa na ese me de kokko de kokko ni e de kokko ya de me dia ko hospitals ahodo bibiri ho mpane timi wo me pane kwa na mo dia kura femi tu nyina eba so still so na omunya sempa pa bi anka na se bia watu anamo huhu fam eno so watu ho anamo eno so ma tu bi papa na akwa eno so de ne ye ka chi ko so anipa no se bi asempa pa bi anche dem fi wanu ane direction o de be ma me na nso me hu difference ne se ye but e be san aba last one de kura me ko ya me nko obi ma ama me de aba ha kura ye se so fi bi ono aye ro so me shofa we bla sika madam medical di mi dwo ade me na me hia ma hoto akoduru ho awie ko ye bibia ebedu ya afiko na ye west na me se papa me pa cho yi na ye ma me no anye ye o ka che me se ene no so ere ade waju sika wie no o ka che me se na ye me fa ko hospital me se me dia ko hospital so na so ye sunsun madwuma ya semu yo prof ohima na ho te sei yemi adu na so e mi hu na ache se o frame ya na meba se prince obi aho e nyina ye tie sompa asemu ya ye ma mi ken hu ni sei ya ndie se no ntina susum nyuma o du si na wo se wo dago no so na wo hwe wo happen ni ma e go so akutia na wo hu no puma sibere because asem na wo kan de so de course to mo bebre bako hu wo ba ade a chi anadwo ana wo kase egum nsa so efiri wo no nya hoto da ya ebi mu se bibi ni wiase ebi o wiase de na hokwasa yo di for him my ni okay ye di kan wo be hwe we be koni sen yanko ne se oku no kru mu na bo wona ohu no aboa keke na bibi die ne free one so de oson da ehu no so no na se de ba besi no so okay yanko udi ni bi Lydia okay se ne ti ni bible no kwa for Lydia na to no o se bese mfie dumienu ni na otukwa ko ni Sompa FM zamri no okohu aboa bi na aboa ne nante wona ni so fa na ni so no wo hu hwe bi o na sa aboa na odi hunu wona ni so na ya aboa ne asoma no a enko me nifa so se ya aboa keka na otwa makon ba bia enko me bonkum so tentem se ya aboa ya asoma no okay enti di ohunu da ya sumu se wo bi gu ne nsa so no sa wo no na di yare ya bre no ana yare ne nam ne ba bi na wo no so nam ne ba bi se ya aboa na di yare na ba enko bonkum so enti sa enko nifa so tentem aboa de ade na ye hwe ba bi efiri de maami echi ana ne papa echi ana abontin suni amano kwa for maami de ekoso na bra bo mi se ofa na bontin a enko mi nifa so ofa ni fia enko bonkom so tentem fia de fia ne de ama no the other side ye hwe ne maami fia na ne papa fie amano kwa for maami yare e fini papa fia enko bonkom so fini maami fia enko nifa so tentem Mami fie. Hey, mami foi. Mami foi fie hoi. Me ya we say wa ni free. Wa uji di se ho ni free. Adentina onim. Because ya na bi mu doubt to the ye. It is say Bible no kwafo atumi aka se free mami fie. Now so confirm ne say ye tia wo na so pen. Ai minim. Ya ka kire wo se free fie ho. Ai minim. Eti abusu adwuma ye na ye ni agro. Sebe ye ntumi nkofo obi ye hu ametena ha e metumfu tro nkrofo ani. Won se waka saa na bawe ya owu ye wotano dumase ama nyame che e ka se duabo bie omom se duabo wom nyame che se bibie nim e na busuafo ni se bi wom bible no kwafo nso baaye no se ohwe no bibie nim eti adwuma prophet Kingsley Jamfi wo ye no anya Sompa FM eye kan e na wo ye Bible ndi se dansa so na won kasa ye nko kasa tumi na bi beku onye ne hwe na me die no da be na abehwa mi se bi faso wo girl bi watachi ana agire ko hwe no office ene ze so for master apa cha odiro Iti wachina obetena se I was Santasi Jericho. Go filling station in Chemu Abusia for how people so. And near maybe I want to ask actually was so.
bema woni wutu anamo na so beba so ma wo ba no wo ju sikadi eso beba so ma bomodin atu anamo ne kohwe na se wo ebeye yi a akwantu awutu no ade bi akwansunsun sem a odwen ho a wote ase a enye yi spiritual no ye wo ranks se wo sofo antimi amo anya eno ntere se wo sofo wo mene rank no wo nu ho sa I say woni sofo a wo ye chinchina twintwan dai na wakoyi a kire no wonte ase wo be mu awu enso bi wo no so eno wo no ye ne gifts it's entrance sorry before yeah the last e man say ma me otu anama oje betu ene dia anade aye na forever and ever say bia be phone bi wa say bi wo me ya no man esi suo no m didua wo mu enu de agire angel Potiphar ne ba betu say dua yeah asa wasre on so mama wasre baby asre before about now we crazy no one is and so not the frank and not there I just said angel wo bobi e ba be tu dua na mo agi aba anymore and no the agire bobi I want this so the frank FM before the mind so what okay no go for mami ni how we say otu ana mona so je betima ba nko ni fa so je ntimi ma nko bon kom sentem oje beba so je betimi aba jo sister ye de ye boa nipa ye papa yi em se ba bi a wo kire no wate tu anamon na yen ye wo mu no nti bibia be ye kama na wo di adansidie na be pray why before that say found out telephone number no tutu maye na okay so for me say the etia no Santas Jericho ni ewo e ba ne say yen hwemu say ya na enye one side enye obi ana de ayra obi abonu dua no eno kwa ne ye hwe say bia na mo bi awutu abrabo be so investment unu obi enya negotiations so nsem a working bitima ko for how about secret bitima ko she ko fo be ni afrodo o ma ye kan o mo anti na no bi fam fra bo just papa asma ka che no me for so discount ko she mu ai problem mama me SMP o je chinya benya problem edu ba bia o need to sell be hu niema de ko ne de ba na se o yare bi da so on ti ase o tu hu na mo yare ne kutie ni padua no o kire Santas Jericho chen Tuesday me number ne go screen ni no bitima fa no afre na wo kire no ye share ya bo bompa ne nyame na metumi na ho den so na wajew ade bebe musu ni esen bia nyambe fa yeso no aboa o na mo bia wutu bia wu hunu so na pese babo no kwafo ye nhwemu ma ye hwemu ni aboa o ye se hwemu ni agya o se ko o kira metumi sa fro se ni mi nche Santas Jericho number ne 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 before me say ni ahogo bi wo wachi eti na meja akwa am wako ye be kasa na fe nkransa no so me de wako na de wo mani abre no manfo ankwa emwa mo be bo me kura ai eti ebusuafo Sompa FM den fe ne di fo abrante pa enya senkota hit top wo me ba be pedan why power specialist ya mami haba kasa wote yanko mera sema me nyankopon insha pa na aduma pa na mede wasi ano a onso waje atuma wo ye nyankopon insha power specialist eba hospital ena adofo ye do aduru no apomuden die we power isi nchen ya menim ba bia obekwa akonya apomuden ebiem eno nti power specialist eba hospital Kumase ye wo fe ye ase adua ya junction anasa Jasbro filling station no ene ni di nhwe ni mu pe nkranso kwa benya pokura se ACP kwantempo no eso ena takra den so Anaji estate Anaji no ye wo primary school no emme primary school no kwantempo no a eso na enne ye ma wahu enupa ahodo a ede aba edwaso ansa na se yade bi wo ho no ma ya ka ho asem ede a kyew na watu anamo ede aba hospital number no 0244 544422 0244 544422 and 02003838 31 0200383831 afi WhatsApp line na ya na ebimo pedi ama won kofo a wo amano ne ene wona eni Ghana nyina no WhatsApp line no 0555 7978 78 0555 797878
ye de no ahodo aba edwa so a ubowura pharmacy shop chemical shop ahodo mu a wona bi eto enom ema ahoto wo edua ya malamis eye edu papa say ye 3D typhoid John Desne de keke ka ho ni nyina obi se me nante kakra bi ana mabre edura na dura mentimi na me kobo nkum be ni fa na so meye den enano entimi emma me hu aduane kra na sebe e de abofono no kra esan e bakese udidi ana ofe ni nyina no edua ya heba mixture ana se edua ya heba malamis na eboa ye pa ama 3D ya de ni nyina asitu kama ye ma metena se no hu se sa ya de ye bobɔ so se John Des malaria typhoid no ni nyina ebesue nipadua na sebe ewi moja nkasa anase ede anumuto ebreye eno nti wode malaria de eba no wode moja duro nso kan ho a wato din edua ya heba tonic eboa pa manipa onumbia esiesie nipadua esiesie blood cells no ema moja no etimi di afusane ye wontini no nso emu ma ubehia wo ho no yes waye kama nkasa eboa ma bema eye bema oba nso eye oba wa fichi krom hawo ni nyina no onum edua ya heba tonic na eboa ma wotimi bu nsa yie pa because malaria chewa onsabuo ni nyina etimi esizi eno nti adure ye ka ho asem no pharmacy shop chemical shop on herbal shop nyina no over the counter ahodo nyina no bowura ho no ma woze wo pedua ya herbal malamis na waje ya herbal tonic nso aka ho na etimi aboa ama woni pedua etimi aye kama obi abowa bosumini wose ewa no enkoda eja na bo hyehye eja na bo yaw ama wo chest no se udi nsuo kura ka wano a na eye wo ya untimi ni di sanse e what na wo so cha e de wo help ebre e na ebre wo edua ya cough care nso so ebeboa wo ama e wani nyina ejae cough care heba mixture no aba edua so abedom ye pa ama enne e wa ye boma sebe emoja nyina afri mu ba no nyankopon adom ni nyina esizi enipadua ne nyankopon eye se de di ka da bia ya ye ka no wo de nkwamwa bi hyemu na ahode sunku ebi dom yeni a eboa ye ema yeni padua na hoden no ejina ne naso sebe na ya wie bi entimi wura mu no wo de na ayemre eno nti no wonya heba mixture ya eboa ema immune system no support no pa ema yade bia ba eyi no efri ho da bia wo hoden no ejina so ubetimi akọ Sompa FM nua no mema ne papa no me wo fa no so a sebe mo ayemre e wo mpa so nti no wato graphic na da bia ka se obi kinkan ema wo no sisimu yaw abetena wo so amache se wokọ oba ho kra enye ye sisi anso no na waje mu a jiri heba mixture eno nso ewodwa so a sa wo ye bema na wo no madure bia eboa wo pa ema o mema yesem no ekwa ani mu sisi ade ni nyina jai Emma wanka sa wutimu sa wo eto say ye infection sa hodo ni nyina no benum jikagiri ama ni nyina efo eno eye memedro so bi e ben wo no bo modern agibi kofie na konom na ho ento number no 0244544422 0244544422 and 0200383831 0200383831 WhatsApp line no 0555797878 ma me eda so gina ne naso ebo adwuma je award na afuhoro na afekura na ye je ne kese hepatitis B die we de bepiem e wo power specialist herbal hospital nyankopon efa ye maame so ema yade en ekokora ane eko ema asumdwe ebefe yade ye o medofo sa wunso bi nhweda na onipa bia ni wiase a waburo afe ekora onyare ne nkra ya wo mo eyare hu na mane na wo wadi nsu ahodo aduane ahodo fruit ahodo vegetables ahodo ene chemicals nti obi ayare nanso so hu anamon na okope edupa esi wati food di wie na wonum bi wo beda no wanum bia ya na yade no esusu wati ase esusu enu sa wo ye oba sa wo ye bema no ompa ho sa obeba power specialist herbal hospital ma mesi entwen enyare ansa enduru ba bia ye peda wato kem ansa no akasa momfa men power aseye na emom bra wo ankasa wotimi nanti bra ne enye hwehwemu ye ehia wa yetimi ama wadura wo nso de behia no ma yade no etimi asa wachi enne wo bi tie me obi hwe me wo se me kokata so ama me ntimi na wo edura na dura medwo nso saa ama ade achi aya na me
minya joint pains ahodo eduru baabi a na eyem se fever mehutimi yesia na ekosoro na aba fom eduru baabi a na menum ato ebi a na wonnim hepatitis B symptoms no anase ensenkyerene a ebe nipa ho a enipa hu no symptoms na ensenkyerene na maboboso ede a kyerɛ no enu tsa wodwo nso na egu ho na eni yetuntum a hweye na tumika ebra power specialist aseye na yentim emwa ebeduru baabi no enam say hepatitis na nkasa akwaye brebuo mu yade enti no ewiki brebuo na afa ebedu bebe na brebuo na nkasa nsoso no entimi enye nipadua no adwuma brebuo nsoso na ade bi ebedi akwaye nipadua mu a enye no eno na eboaboa no ede akoma kidney no nti se brebuo na ho ode kofom a entimi emfa nkọ na de enye no tinya baabo da bia na yawe ewo nipadua mu eno nti fatty liver brebuo ne yemra aduan nam se entimi nkonti no saade ne nyina na kawo yefunu na fe heliver na nkasa enti beduru bebe obi se mefu ayekese ya na menya back pains mechi kasa na timi twemi ankasa mefu anyina ayekese medem na asi form a enche na mani su bremini ade ne nyina no power specialist eba hospital ebebo a pasiatica no ye de ne nyina bepiem ewa ahye ho anyankopon nam ye maame so prostate ye bema waduro ama bema wodun so twa no emu ago na je se ebie ne nyina no aka atwom se de nyankopon eye no na se ne surface na wote no asan ayesa because prostate bet na wo so che bebra etimi how masabe etimi ka sperms no productive area no asemba ho ma ukọ ba ho kra ni nsen entimi emma wo ka semu ba bia ebu bia no wo de wani che power specialist herbal hospital Kumasi wo fe yase adua ya junction Sompa FM abenya poku ase SCP kwantempo no eso ena takra den so no Anaji Estate Anaji Government School no kwa no so a ena yewo fibroid ni nyina wo de bepiem ewo power specialist aseya nyankopon ebefa yeso kidney how na abesia wo na etwetwe yade ahodo bebre edeba no ne nyina nyankopon nam ye maame so ehwe kompo no so abehye ukom abade na kasa ubenya edu papa nom ama ne nyina anane atweakọ ama wo ho ato wo yefunu mu kuro ne nyina no nso no nyankopon nam ye maame so etu ase ehwe ema ahoto eba number no 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0200 383831 WhatsApp no and 0555 7978 0555 797878 power see adia no de hawo ene de atiti wonyina de se wa ma bibia eda form boko sania wonua ba ya odi adanse no wonso bra na bedi adanse na wonso kọ na kọfo obi a oyare ufie mu krom ho wadwuma mu ho wasori mu no ono so menya oje anyankopon enam ye maame akoso adua ya nana eso esa ema obia enya na hoto entifa obia bra na obia emenya ahoto 0244 544 422 0244 544 422 0200 WhatsApp no ena 0555 797878 yeda power yeda say obo eba and medical research center adwato adumenu ena ye Sompa FM de bi da so bo ukon achi mujabroso titi sipaye den ye adwuma kakra bia na wa bre ko obo heba ka ho diabetes ko pedru no fe brayum how na yemu kidney no obo heba aye preke se powder enu gunkwam oba pemfu obeboa ma mujale so ene wo ovarian cyst enchirihwe bebinom 0247 prophetess nyame cheba so ben dodo abofrey wo mfiensi enwosle kura no nyame ama na abofo dinechi odi omo ye adwuma nyasam ketwa abochen krata se hwehwe no obi aboni tadua enu de otu oba ende ene busu kura me ba chew awo mu hawo osi doctor so yi wa ana kidney says obi no beda na jo afre nyame che na oma o direction 0535 prophetess 897699 0535 897699 Piwak 3P garlic mixture mojabroso fabisi ukani office stroke edro we aye no ho modedro
why esa wo yade no na isi wofura yekutu eno de tu ase ye immune booster na sia tatai o man mu ba bi etu mu bra boni nko efie bi eyi ye toa kopa bi ehwe pai ubenya bi e wo ba bi etu aduro bia 0248 928 824 edusa Mame ose madansi eni ose numbina for dance die bra kama usisi kan hoyin why mere wo hwe no obra ya na me dusa heba me sado no me patch no capsules so mala heb no to malaria ni join this na what malaria na ointment na boa wo so what ma wo so aye kama eye natural spice drink eno de wonum ebe ye mi ebusuamu nyina ye wo Swami magazine macro inside Goy Feelings Sompa FM sunyan ye wo ho 0500 110 115 Auntie Paulina Brim my lady me da say ebi ase ye ti wi ase ya yanyi bibi ni ya na obi ti wa o say bibi ni wi ase bibi ni wi ase bibi na nkasa kora so ye bibi enti ye ti wi ase yanyi bibi nye de enni me ti wona mi ko mikro na ko hu wo wa me ni wo case afa di nanan ya me sonda ya wo ne gu mi nsa so yi eno akotinsa ene yale boni ya begu me so ede ewe na ede na kire se bibi ni wiase bibi e wo wiase na so enkomra nyina efie fo so ma ye ho ntoye aya na dodo na pese o mbeku o mukuro ya na o mse bibi ni ho nti na ka se bibi eni ho nti ala na mu nko mukuro se ma mi wasi ni kuro mu no wo ko dan ya okohu abo aten aketo afa de wiase a akotinsa begu ne so na emom nyame nim ni enti a wo de na aba efidua mu ha free say prophet Kingsley Jamfi wa ye de change say eti minim say nyame be nam ye so ene papa so na wasa ye nua ba ye yade hwe oba ye enti say anko te ho kabusuam kade ne wontimi nya abusua eso kade abusua te ade agu ne so na emom na ye sere nyame ne say wo hu ye nua yi mobo ko say bia na e fa ba bi so bia mfonsuo bi wo ba bi kakra ti de me sere say enu nti na wa ba ha susu ma yale ni usu nkunim yade de nyame one yare safo ba bi e firi ba ye be san akọ enti dia mes ka kira woni se to obu ase na ko akoma to yemu na kura wo mudie mu na yero ho na bompa na me se nyame be nam ye so ne ye papa so asan wo yade re bibia aye kama ama my lady me dase Abrampa my lady ye mami abusua nim ne dachi se obeye ni petitiriu abebo abusua no ana makọ apamode atia ne sa na edu ba bia mame de atie nie obi wonum na so betena krokasim se kumase anase nkran okotena ho wie ebehu life no na opeke bibia kama ho ha okodru eye ni kromu a ye kromu nketo yasem na meken so okodru ho no mo a na akoye se ono omu enyepe ono omu ntem kwa no awa afi na obe no ho kumase sem anase nkran sem abusua no so no obi wonum a wompesa ade no so ba be kirekire ho se uhwe ye nuanom no ofofo ya minim sister bi anu okọ ni krom osise ni krom okodru ho na so obon life on ma ha ontime nsa ama na chibiem enti okoboa na ho se obi a wonni hwe obetena wontime nya adwuma bia enti maami bia na okọ ho no okoye kumasesem anase nkransem sa so de adokoye kumase waje obi atade so maami asem no sa na ya na tie wo se beye ne honhom sem no no wonhwe ba bia wo free ba no se watare ye muna na je okoye ye no ene be ma obeda na di amu ohunu se bibi aso wo wiase my lady tie maami se de prof asi aka no e be hwe no waboa no sa kwa no so difo my lady you know say you krobi wo Ghana hanom across 16 regions no you krobi wo no mo a se wo firi kro ni ba kro kasiem na obeye adwuma na wonya sika o kwa age se wo tsem futuro ye ho shata de fi ebo yo mimi di mi kuro na mi dwale ya shata de maba krom no age se be shata de fi e pake mi ni menyina egun wurem address dim na sisi fom ba krom ho bo bia hu se hia mi anye sa asemato mi nansen bra bia wote entensere kafra se me kasas ni ma wo fefo na oba ni nya awo ana okọ ni krom ni nyame adum onya awo ne mani nyina do university ho no mo a na kawu no maka no no wu e man kwa so kama na ye fra busuam akwakopa bibia ba abusuam ama busuam bosia atwa ye se dia ene na abusuam ne kyekere ya den abusuam no se ye firi makopa bibia kwa ye
na se ye be pa na se ye be kagen na afia bu se betwa dia ene ne ye kwakwa dai etu hwa bakwasem obebre aka abrochire obuso mo ma obu onu ma otu bata fi ni kurom obetre kuma so so nko biew obu onu ma koduru nkras mi nko biew adentia because of ebiem pobo ahyem ne bo anyani o eye sente na so ko hunu no hu bi da okuku no eti ebede yaba so atase ana ade ba ko aye na ehunu se wotu ne kwasem nie se wotu kwan pa na se obekuma se na anye ya okrompa de nkopa dan ha ho nkopa dan ha wo okrom da ade wo ya mekan fatu adwunim se wotu kwan se mi sei mabekuma se mi firi makura se mabekuma se na anye ya meka mi bia se mesa akura se foforo ukoduru krom ho yare Johnson na besa wo ya vance wo yede bedwale wo abeyifo bini ne yede bedwale wo enko kurom enko ho na mo min kase bia men ayeba na se bisi amenko so ko hada okrom asema tonko ye be sire busua no abusua ni ye ni ayedi o wo ka hu bi na msika wo bie na wo kumeni mu asia no ne wato me no wo dachi wo po bia obekọ ko so asema kyanwan abusua bi ho no mu a ye kum nipe wo fie ho ye kwasho bi wo ti no ye ya bra sister ye brani o wo kum wo nwa na sie no wa nwa na akofra nwa that's it matade ye shemi free Ants boutique efe ya maame Ants owo Kamara ye no mamba Sanka Plaza oben college ena na hema Sarakoba kama ono so ahye me Versace gold mpaboa eni enti me na hema so ase na mishra no papa ani nene wadawroma owegi die mfa ani matwatua no kwasem efri kushe ho tachi my sansa ai kushe na ahye me blonde. The blonde is blondeland. Come on. The wig is Candy. Me back and day this for 200 man crano. I'm fanye lorry fair. Oh, Candy. Nyango punchra. Candy. Nyango punchra. Papa. Hadi yana. Onyo kese. Yabo amabandi na ba. Eno na mfantoso. Bia de ba menka. Kimora de ewe hi. Yabo amaba otosu mienu ni. The friend Kimora oba pabuama. My stepdaughter. Oh, Boma. Ani wa mai wa mi ensento ndie mentoma de 0548931931. Hello. Madam, good afternoon. Afternoon din baby akase free. Madam, from so forget for you. Also enti o. Oh, you know ya me ka kan say nyamisha. Tawo juma pa o juma manja. Somehow pop. I said my more can me wa fabi wo e kan say kan. Say office kan villager. Yeah, me say. For the motor, e di le lim e ti say o do the dia na ma park the car no the motor no. Eco village. Because that same media e wo. Me say e kan je Ghana for say. Yemma ye ni ndawo. E wom say baby kana you say coffee na bo say wa ke ya e le kawo yeah that's me ma be a wo mu chen bi so say nyami tu ho beto no yeah that's ebusuafo am won kransa am wo case wo de ekosompa kransa wo so hwe abawa omo be tro case no ma friend yeah masipi hello pachodin baby akase free That's media mwako nkatase asipoti amwako enko mani so yente mai pacho yes me anu now obia fanya tia de sabi ya ni wo ye moye hu mo ensi enso hwe sabi ni platform e body mbo mabo tenya ni so mo ko kwate no mo yin ne bo afọ ma o Edamasi. Hello. And what direct where we met your name? That's all. Yeah, hey, Wakasawi. Hello, Ajay, auntie, you can know. Me say, my men are no complaint. Me say, me hoke canon, me be and my head and say, a 10 years. If say, the Hoya and the Hene, they are on farm and I'm married.
Papa, need the young one here go. Dear me, dear children, power. Hello. Feel what into Moody, Manacosa. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Dad, I'm patching you. But FM Junior. You. Yeah, hello. Yet on Kakasa. FM Junior. Put on a million. Put on a million. Come up. Oh, Radisham. Oh, Radisham. Still, say, I'm going to not advise any man things for. You are moving to me, share in my. I'm moving to street in my wrong. And the catch him say, "What trust no more with the man? Now, if I do a mom support, now it's months for everything. Now for continue to start. Oh, yeah, mom. Yeah, that's it. Namisha, hello. Nigeria, I am quite. I should drink out the brand. You. I'm talking about I said, the local packet to you. I must offer my lap into the mouth. Oh, me. No question. But for the first one about me. More than a cousin. The person should be said that they're making things a normal now. So I got going and a chest for this. Hey, Nigeria, Wampa. Hello. 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 Didn't baby I can see you. But you may do Kwame. It's a few comments. Into you, Kwame. Ma, I met the Maya here. The bomber basket. That's why I made my partner away. Yadama say, Mishra. Hello. Hello, madam. Pacho Udin. Pacho, Femi Owusu, the Cassette Aka. I just went you. Ayo, wait here, Bolivia, the program that I am mission. No question, you someone after my Missy Giatomeda. No, quite the same thing. Most of the meeting you were party. And then I didn't mind, and I didn't so that I think he says, because he moved and had them. You have we could do well gate, and this will be running. Who I saw working, I would have running. The run diet of one and ram in them. And my fire called you, and I didn't know Bompire by the and I'm the bomb shop and then on the pipe bush. Because you didn't mention me so for now. I'm not doing a coin and coupon you market now. You are better to me a double star. It is the same thing as to me. Now, no, Mamma, your program. When me say TV, me say that you were TV or Mr. Watson Keke. Yes, sir. Then I come forward out. Go on me class to me do it. If you lose, I go enjoy. That's a pine of Mishra. Why? Some Jia too. Your best. Hello. Hello. Papa Udin. FM Junior. Nikatafi Asifla. Yo, Junior. Asifla. Yo. Yeah. You do an Asifla. Yeah. Yeah, FM Junior. Hello. 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 I'm saying, honey, a day of free Jumadian in our ABC. Now, what's not the assam with Dahodi? Mammy be a basse, Ubidi Nabeda, a blantabin Nabedam Prenai. Also, Ubisa now say, and this is for now on a password and in a meta. A timid assam. I just watching it.